Hello guys, hello, mayong udto sa tanan for this video guys. Kay naa silang ka vlogs diri guys, naglakaw-lakaw guys, kami sa school guys. Si Inday kinahanglan man siya ihatod kay kinder pa man siya niya, layo kay amo aso. Maglakaw mi 45 minutes. Perting inita, so igabot ani sa mo maglungag pagid mi ba. So this is my real life. Always walking. Every day 45 minutes. We walking. Mulis nga gatong ilong. Nyalis nga gandaan. Dito si. Ano yun? Agi na yun. Dali ba? Sige, uy, nadagdag ko ay. Ay. For today's video guys. Si Inday yung hadlock din. Ayahay kay sila guys, kaya nagsakyanan guys. Kami guys, kaya nag-utos mi guys. Ingan niya, usa ka inahan laban lang. Lagi, di man po ni kanunay silang ihatod, managko po ni sila, di naman ihatod. Ikaw, magpahatod pa dahil kagikadako ni mo. Pareham sa motor ni Papa. Ha? Pareham sa motor ni Papa. Kilo. Magsakyanan ba? Halai. Halai. Adi, naku.